Ovdje slikam 3D sliku anamorfnu na zemlji. Tako da će ovo biti prikaz jedne rupe sa elementima staroga Maribora, sa starim stepenicama i jedna vrsta asocijacije koju sam ja imao. Morate uvijek znati gdje se nalazite na slici, odnosno kada ste na slici, gdje ste na fotografiji. Važno je reći za ove slike, crteže nebitno u anamorfnoj tehnici, da oni funkcioniraju samo iz jedne točke. To je točka iz koje sam ja slikao. Iz te točke kreće moja anamorfna perspektiva, da bi kada fotografiramo sliku ili kada je gledamo, sve to bilo u linearnoj perspektivi prostora u kojem se nalazimo. Vi kad nešto radite od 100% ljudi, neće se svima to svidjeti. Stalno nekoga, znaš, ono, joj, ovo ne valja, negativno, treba isticati pozitivno. Najbitnija je želja, volja i trud. Prva želja da nešto radite, to je već ste otvorili, odškrinuli vrata.